Menen kasni ka pratarik urempang arajar arhulai ka badi kasni peknya ye ki kerteng. Laki hajar ki hajar ngot kinong kersan jong kaseng NPP bat kaseng UDP. Hapok kledat konsonsi kilami pat ba surok. Man pen ilan de banyak kop ya kajeng bun beriu. Hakate ka konstituensi kebetulan hapok East Gentle District. Tak bang kena hang ni ba kertong jong UDP ude ba Karman Shela kan ba kertong jong kaseng NPP pat ude ba ne lang lengdo.